Umetnost i nauku često doživljavamo kao suprotstavljene oblasti. Ipak danas dolazi do stapanja ova dva pojma. Umetnici sve češće svoje dela stvaraju primenjujući savremene tehnologije, dok naučnici brinu o estetici svojih izuma. Umetnički objekti su svedoci stvaralaštva kroz vekove. Ispitivanje umetničkih dela savremenim naučnim metodama naučnicima omogućava da shvate logiku po kojoj delo nastaje, kao i najbolje načine za njegovu konzervaciju. Nauka je kao vremenska mašina. Možete da se vratite u prošlost i da vidite kako je umetnik stvarao. To je svakako nešto što je veoma, veoma lepo, a istovremeno i korisno, jer otkrivamo kako je kulturno nasleđe nastajalo i kako da ga sačuvamo. Tako učimo da ga cenimo, vraćajući mu pravu vrednost. Geometrija je često zajednički jezik naučnika i umetnika. Ona se primenjuje u umetnosti, arhitekturi, elektrotehnici. Takođe, geometrija povezuje akustiku i dizajn. Zvuk, pa isto tako i arhitektura, funkcioniše po jako jasnim geometrijskim principima. Te geometrijski principi, kada spominjemo zvuk, nisu vidljivi. Iza zvuka se krije jedan talas koji ima različite frekvencije. Ukoliko pravimo nekakvu, na primjer, intervenciju u zvuku i ukoliko želimo da napravimo nekakve akustičke intervencije, moramo uraditi adaptaciju tog dizajna u odnosu na dužinu tog nekog talasa. I estetski doživljaj umetničkog dela neretko je uslovljen simetrijom. To najbolje možete videti kada invertujete umetnički objekat, kada invertujete neku sliku i poremetite joj kompoziciju. Većina može odreagovati i tom narušenom skladu, da kažemo kod invertovane, da ne doživi estetski doživljaj. Tehnološki razvoj značajno je uticao i na modu. Početkom 20. veka vladala je tehnologizovana, dok savremeno doba karakteriše nosiva moda. Prva ostaje isključivo na estetskom nivou, znači inspiriše se mašinskom estetikom i tim mašinoidnim geometrijskim oblicima, dok nosiva tehnologija je znatno suptilnija, primenjuje mnoge elemente tehnologije, od digitalizacije, elektronike. Mnoga oruđa iz prošlosti danas imaju umetničku i muzejsku vrednost. Međutim, veći deo savremenih predmeta, igračke, odeća, pa i automobili, izrađuju se od polimera, to jest od plastike. Postoji rizik da u budućnosti ovi predmeti neće moći da posluže kao muzejski eksponati. Sintetski polimeri su ušli u umetnost, ne samo u industriju, tako da mnogi predmeti zapravo preti im opasnost, mnogim predmetima preti opasnost da budu degradirani pod različitim uslovima i različitim faktorima. Prilično su osetljivi i ta degradacija ume da bude trajna. Bilo da je reč o arhitekturi, dizajnu ili fizici, ono što spaja nauku i umetnost je lepota. Estetika umetničkog dela hrani dušu, dok razvoj nauke i tehnologije omogućava lakši i lepši život. Koristimo ih u najrazličitijim sferama. U životu savremenog čoveka laseri su zastupljeni više nego što možemo i da zamislimo. Laserska tehnika koristi efekte stimulisane emisije zračenja koji se definišu kvantnim zakonima, pa se često umesto reči laser koristi naziv kvantni generator. Najjednostavnije bismo mogli da kažemo da je laser izvor svetlosti, ali isključivo jedne boje, odnosno jedne talasne dužine, takozvano monohromatsko zračenje. To zapravo omogućava da imate fotone koji su praktično čestice svetlosti, koji su veoma slični, praktično klonovi jedni drugih. Lasersko zračenje je usmereno i dakle može biti skoncentrisano na veoma malu površinu, što zapravo dovodi do toga da pomoću lasera možete da ostvarite najveće pritiske, na primjer, koji se mogu napraviti na zemlji. Laseri su svoju primjenu našli u industriji, medicini, mikroskopiji, hlađenju atoma, vojnoj tehnologiji, optičkom skladištenju podataka. Naučnici su između ostalog pomoću lasera uspeli da izmere udaljenost između Zemlje i Meseca sa tolikom preciznošću da se moguća odstupanja izražavaju milimetrima. Negde 1960. godine, kada su napravljeni prvi laseri, pretpostavka je bila da će imati samo ulogu u naučnim istraživanjima.
Međutim, to je najpogrešnija pretpostavka u istoriji nauke, zato što laseri su danas u upotrebi praktično u svim aspektima života, iako to ljudi zapravo baš i ne vide. Od lasera koje imate u samoposlugama, gde imate skenere na bazi lasera, do svemirskih letilica, do praktično, ajde da kažemo, upotrebe u današnjem internetu. Naučnici tvrde da je laser rešenje koje čeka da se pred njega postavi problem, jer je lakše nabrojati oblasti u kojima se ne koristi, nego one u kojima se on koristi. U budućnosti bi primjena lasera u kontrolisanoj nuklearnoj fisiji mogla da reši i problem manjka izvora energije na Zemlji.